Ingdeng Kriketom Abarim Assam Minister Karlitang Dorsing Terang Chiki Momen Pen DSA Annual Football League Surhinira Inkorapo Angdung Kiti Kepatupo. Jason Crow Prasar Stroke Kiso Sika Chilang Japan Karbi Anglong Thomas Council CM upon Kirap Kachuhang. Hiri Saji Rong Klarbonglong BJP Mass Joining Program Jaime Kedeng. Visit Langni TVS Depot, Birla Depot Manja Road near HP Petrol Pump. For more exciting deals, contact 9954 577 274 9678 68 7200 7099608726 9365 48232. Easy finance option through TVS Credit, HDFC Bank, Axis Bank, Exchange Insurance and Renewal Services are available. KarbiAnglongLIVE Fadaba Birtalong Peneli Sami Beauty Baby Pini Birtang Ton Pen Arjuponitha. Dong Mukak Sports Association atum Kachipatir Pipon Ingdeng Cricket Home Abarim Assam Minister Karlitang Dorsing Terang Chiki Momen Pen Annual Men Football Club League Surihini Rang Korapo Angdung Kiti Kipatu Panalong Ministrang Football Club atum Kachipahai Po. Lason si kedamtang jakong punipay Krit Trokani Dok Muka Sports Association atum Kachipatir Pipon Habiram Rong Park Kimo Terang Patuaklam Dok Muka Long Ingdeng Cricket Home Karlitang Dorsing Terang Chiki Momen Pen Football League Angdung Kiti Kipatu Mesen Pen Kipachunpong Angdung Kiti Kipatu Pona Club lake Ministrang Football Club lapen IRDR Football Club tumang Pongsi Patu Pono Kipatu Pom Apor Hood Ministrang Football Club tum Kitheg Muchorajo Kithom Isia Goal Pen Chipahai Ponsi Kihainong E Chiparding Pondo Bangso Angdung Kiti Kipatu Along Aluhi Sarpoman Pen Kachetongdun Karbi Anglong Thomas Council Speaker Raju Tiso Kachetongdun along EM Lun Sing Teron Rongasar Prakas Rong Paratum Bendanglok Pinangan Man Pen Kidotum Chetongdun Anparta Bangso Football League Kipachun Pon Jephan Aningkan Vangta Nong Ipendanglok Kinang Sot Ason An Kipidunver Donor Family Ahin Pen Abarim Assam Minister Karlitang Dorsing Tirang Asopi Adagwam Sangpi Hunmili Tirang Pilapen Amun Pi Aklengsi Sangpi Rita Intipiatum Chetongdun Bangso Angdung Kiti Kipatu Mailong Kachetongdun Donor Family Ahin Pen Dong Mukak Sports Association atum Bangso Kipatu Misen Pen Kipachun Thegapot Kachuru Pajerpon La Pen Kivang Jilang Aningkan Setame Ovi Kimiatumaphan Kipatu Nat Kang Thur Ponang Jeputhak Ansose Chirap Chitudun Bomji Pusi Chachakpong Ini Adirong Par Patuak Ramalong Karlitang Led Dorsing Terang Amen Pen Ex-Minister Dr. Assam Amen Pen Ingdeng Cricket Home Football League Pini Final Match Patuikang Masih ko patulong Mangke Pini Ministerang Dua Club Atumsi Chipahai Pon Nili Tum Kacheng Seat Kachurong Pon Angtung Donors of Family Tumahin Penke Dong Mukak Sports Association Alang itu Kuning Pen Mukan Cricket Home Lo So Football League Alang itu Pasitiu Pi Pon Pen Kachun Ik Pamelo Nili Tum Donors of Family Ahin Pen Alang itu Pan Dong Mukang Sports Association na President Penchenglok at Secretary Penchenglok Members atum doan na penrong asara tum katu kawe na so Football League long kachirap don tum an sita menili tum ninga klompen surupik lo ningching sampik lo tapen ke nili tum dono sa family ahin pen sita me kebang jilang ankan sita menili tum an ke bori poniko nono buke Purhi chota gali ithek ire pathua klama hin sita me anso se ilitu atau kanu rong pen sita me town pen sita me anso se thek dunan sila lasi ilitu mahin pen ke anso se poniko Dong Mukak Sports Association amai phu Bikrom Tirang lapen Kongchun Bang Komol Rong Par atuma hin pen danglok Dok Mukak Sports Association along Klem Bang Phu Bang Phiatum Chirap Chitudunsi Misen Pen Bangso ke Pathu Pachun Pondo Dok Muka Sport Association Ahin Pen Kipatir Pipon Karlitang Dorsing Terang Ex-Ministers Government of Assam Alang Li Men Pen Sikini So Dong Muka Sport Association Ahin Pen League Football 2025-26
sipini angdung kiti mate final match patupon iglo labang so final long patupon labang ke IRDR SC lapente meaning serang club natum sipini labang so final match patupon lo lapente meaning serang club goal ke kompen cepai pon lo la sipini aning kanalong 2025-26 aning kanalong labang so dong mukat sport decision under labang so li cepat ke atim ke inkoiraisi atim cepatelo lapentel kiceng ciklo genre ni great proxy back enlo labangso pupu kadogawe labangso ke labangso dong muka sport decision ke kadogawe ta chinimur loje lake angkang heo pomosti hini silada ke Jepang room Mosti si bangke da korkan thilo lapente mosti si bangke Mahamaya constituency dong mukak pensem singti KarbiAnglongLIVE Munira kailong kiso ki un e chiputhek thek lasong thosi jaising kro pressure stroke pura minmen cliphet lasi kiso kachelang je phan KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Long hang phan kirap kacho hangpon Lakhain korapli Diopani constituency ki parlo lower Diopani Madhuram Terangarong jaising kro pressure stroke pen men cliphet pura district hospital Dimapuran Chipondo Bonta kiso bang kitan open apot putho Dimapur Zion Hospital and Research Center along si kilangja phan ponthulo si kachilangja phan ningkemi dihenamo nangrabdun vek thapusi KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Long hanga phan kirap kichhang pon lapen kumania bang jongsi ningke hangpen kirap jia bang dolipute last screen along ki paklang pon kisodet jaising kro a phone number 8822771561 Bank of Baroda customer ID DFG 000739 account number 21658100000139 along le nang palilute long ikpuputa chuningi pong Dipupen Govintiso KarbiAnglongLIVE Ningkan siangbong hidi sajir hawara phan misen kacheleng tovar lapen DCRF arlo inglong so tumke longlia pata ki PH phan CM kachicha Number Crescer ke Dhansari constituency ki parlo hidi sajir rongklar bongalong jakhong ni phai kre troxiani BJP mass joining program chaime ke dengpona birta nangli Bangso mass joining program along Ongdung Congress ASDC APHLC Pangrongpet Pharuplira Trokebra hinia hemtun arabdum amithang ke Kroya party COC BJP along Chingbedunsi BJP Asokpuru Pangchodun Mialong KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Rong hangaphan hidi sajira hawar rongklar bong penchenglok rong sirkep arong asar Solomon rong pi penchenglok kapre arong asar tum longlia pata tovar lapen kachileng tovar nang pinang jipu kachuningri pinpura lo gipajira tengpen CM Dr. Liram Rong hang mialong hidi sajira hawar rong sirkep arong arat aphan ningkan siang bong ki misen kachileng tovar ki misen ki junalang lapen longlia pata nang pipon popusi rarphan lamthe chichakpong Bangso mass joining program along KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Rong hang MLA Vidya Singh Leng BJP KADC Amephu Roland Kiling EM MSC Board Chairman apen BJP Songja P dum chitongdu 50 houses voters hole pray yat 2000 man offer hobo 450 houses family yat bihe koi APSLC aro Congress দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি তেখেতসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে আজি আপোনালোকে চাওক যোৱাকালি ৰাহুল গান্ধী আহিছে গুৱাহাটী আহাৰ লগে লগে আপিলিটো ৰুলাংশ প্ৰায় 1000 পৰিয়ালে যোগদান কৰিছে আজি ইয়াৰো যোগদান কাৰ্যসূচী আছে আৰু ডিপো যোগদান কাৰ্যসূচী আছে দিনে দিনে প্ৰত্যেক সমষ্টিয়ে দিনে দিনে যোগদান কাৰ্যসূচী আছে কালি আৰু পৰহি 3 দিনটো হঠাৎ আমাৰ ইয়াত গুৱাহাটী প্ৰগ্ৰাম এটা থাকাৰ কাৰণে মই সেই যোগদানৰ কাৰ্যসূচী
কৰা নাই কিন্তু আগষ্ট মাহৰ পৰা যিবিলাক মোক মাতি আছে প্ৰত্যেক এমএসি সমষ্টিত দোহাৰবাগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত আকৌ আমাৰ নীলি কনষ্টেঞ্চি আছে নীলি কনষ্টেঞ্চিটো এবাৰ যিমানখিনি কংগ্ৰেছ আছে এই গোটেই কংগ্ৰেছতো তেওঁলোকে শূন্য কৰিম বুলি কৈছে নীলি কনষ্টেঞ্চি আৰু দোহাৰবাগুৰি যিমানখিনি কংগ্ৰেছ লিডাৰ আছে তেওঁলোকে মোৰ লগত কথা পতা হৈছে ডেট 18 তাৰিখে যোগদান কৰা কথা আছে অহাকালিলৈ কিন্তু মই বেলেগ কাৰ্যসূচী 19 তাৰিখ কিন্তু বেলেগ কাৰ্যসূচী থকাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ শচীনগেন্দ্ৰা কনষ্টেঞ্চিও আছে আৰু কোপলি কনষ্টেঞ্চিও আছে এপিএছএলচি যিমানখিনি আছে আৰু কংগ্ৰেছ আছে তেওঁলোকৰ যোগদান কৰে এনেধৰণৰ প্ৰত্যেক এমএসি সমষ্টিও আমি 3-4 বাৰ মান যোগদান কাৰ্যসূচী কৰাইছে আজি আপোনালোকৰ চাওক ইয়াতে আগতে 3 বাৰ যোগদান কাৰ্যসূচী আমি কৰা হৈ গ'ল ধনচিৰি কনষ্টেঞ্চি আজিলৈ 4 বাৰ হ'ব গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰত্যেক এমএসি সমষ্টিও বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু এপিএছএলচি দলে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে নিউজ ৰিপৰ্ট KarbiAnglongLIVE Lakhang Korasi Bojan MSC constituency angkang Kuligaon Mum Terona Rong DDS Road Atovar Akili Kahing no Pigajo Rong Thomarar Tumang Pong Chirung Cherek Ponsi Tovar Cheselam Pona Birta Longpon Lason si Dilai Pen Hanjang Naso PWD Tovar Kuligaon Lems Pen Kacheleng PWD Tovar Kedamtang Ningkan Pho Trok Malom Pen Tovar Kahing no Pigajo Rongarar Tum Ajoner Ro Kacheleng Aphan Sumpik Ando Lapenan Parta School College keso kachepon na pen biha bepar phan theng che kacho Georgia phan anta kacheleng sungkrung anlopusi ninje donenti labang so towar ke Kuligaon Gandhipur la pen HDP anta chiplaprot apotsi PWD DDS road pusi amen che thangpondo labang so towar ningkan photrok aprang Sarihajan Division Road PWD tumpen meters pharo troxi selam ponsi ington koklo Lapen tovar kasilam kisai ojok ningkananta leliako hingno thailo la sojok hala sopen non an kichari bom Karbino Thomas Council Sorkar Tmaphan cholang bomta ave kirui kasilam ponje phan thangla mamasi ave ingsamri La sojok Bojan MSC sojorong pharaphanta tovar cholang soplo nang salam PG bon pusi ning chethelo sita ningkan ke thom ki damtang dera phita avidera jok thang ning ke thia videsi Karbino Thomas Council phan tovar cholang lesi rong thomarat mithang tumang pongpen pharohini ke thom pharosuri chirung cherek ponsi jakhongni phai krep phorni ada por phai sirkep apor pen sen gravel thoksi JCB hang pen cheselam pondu pusi rongsar horen teron la pen horosing teron tum pen pachini dun Oklon nili tum dak rong thom pen chim kup si tangka curi si mithang asai choklema tangka pangrum si nili tum sen gravel sita nili tum la swatwar dorchit an nama ahili keduan sita ke thok plup dor plup aphan nili tum chesiklo la pen dorde fofea na bangke inut bangini jerpo jerpiatum lapu nanglang dunding de pin pen pene baru posuri si lapuson ningang samnang pidun atum tado lapan sinili ningarong parpi galang tung lang tum nang erap dun phanta churu parpi lo lasi sorkara bang atum phan ke kipuar ji pualam kali nilihin bang ke sita alang litum abang ta amu apor penge nang pita hai ma nang pamita hai sita non nilitum ke hinoda ka por bang litum na chong hongun isi nilitum rat pen thul pak pensi nilitum ciklem lo kasi pini nilitum arong mumarong rong thom dong ti kolom sing terona rong arata tum han anta nili laso atwar ka selam nang chitong dun pera pon nili lang litum han anta churulo lasi ahok lo nilitum labang sorong lake kuligo along si puri lo ladak budbar bojar so penaso dung lems do laso towar ajak mumarong lo la min ke pocheng ke penapuan ke arong mukhimarong doging ti la pen Gandhipur anta lelo pen HDP tok anta lo tame la bangso penang ajak adak an tuar ka heno penang aning kan andolo sitame da councilor sorang panung ku pena jok nilitum rong chepeng si nitum kiduk ke lak pen heme jangre pen la puadon tin nitum chirung si la puson sen gravel sitame nam dun si pathok lo la pen pini bangke JCB sitame nitum inut bahini than bang atum han sitame ningkang sampen ang tum nang pidom dado
la penda kalom bang check chuyor atum pine karbar chuklem tame mane farohini mane faro thom la sonang pinta do atum handa choro par piklo sila high pensi ni tum pini rat thorpak pensi ni tum la bangso to work salok lo sila bukajan penanan terang KarbiAnglongLIVE. Lason si non ke wangji surihini ra ingkor trokaning kan MLA election pedopo. Lasi asamangkang pialong election atomon nang jat bom ajo asamangkang pialong prek jam racharia songatum racharia me pedo pon bom si armu kache santame do bom lo. Lason thak thak si KarbiAnglong tame prek jam songatum rat ame pedo pon bom lo. Lason si jakhong ni phai kre trokani lumbajong constituency ki parlo lurulangso chephong sajir pathuak lamlong lurulangso angkang ke do rongkre ke thomatum BJP songalong kache pa ogdun ame pedo pon. Labang somi along CM Dr. Tiliram Long hang aluhisar poman pen chitong dun si rongkre ke thom along kido Congress la pen APHLC pangrum pet pen don pharo ke thom su si BJP along nang kachipa ogduna tuma phan deng pon lo pusi CM Dr. Tiliram Long hang pang dakpon rongkre ke thoma thiri ka cheleng towar thiri pai song thiri along waiting seat pen chenglo pinpura lo long kisum ason an pidingang bong klem patang et puputa CM Rong hang chichak tekang KarbiAnglong rarakar i hemprek kapilong vekje phan prek jam racharia song pen hampha song tumtami chi song polo sitami non po anta chunche lang mate long lelang lasi hemprek kilong je phan FHASM atum pen patir piponsi jakhong ni phai kepani Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen chingki che than damlo CM pen kachingki che than hut KarbiAnglong pen di mahasawatum ki hang hemprek farman Prime Minister pen kachingki long je phan nili nang japon pupusi CM nang che chakton lo lasimo central ason pen hemprek farman kachingki hut hemprek ki hang asong atum antami nang chetong dun et nang jipusi CM Dr. Tiliram Long hang pherangki angno ning jipong rulangso chephong sijir rongkre ke thom arara tum da ronga sara rongkre thom ronga sara dolo ronga basa pi pen jenglo amekar tum bangrum pet pen don pharo ke thom so se abang phubang pietum APSLC la pen Congress pen GO pen dim KarbiAnglong mate BJP party along claim ra pet nang pupini alang tum apandeng ponlo lasi akapre ka sang deng kali la pen dak rongke thomara tum dak nilipan pin pura lo nang pilo towar pen chenglok thiria bandauri war pen chenglok thiri long waiting set pen chenglok la pen gyada thiri long toilet pen chenglok lahai pen rong ker set pen chenglok lahai tame nili chaklo la ningkani siang bong lahai skim kideng pone je phansi pini nili ning klar sa pen pini dak rara thengno nili jai ponlo la pen tang dak ponlo Kibang lang ni tahu. Siapa yang jodoh ni? Orang penuh ke tulpa, orang masuk di tulpa. Orang lebih kapal kumdul. Presiden in charge FSLC long, Portugal Vice President Karbi Anglong along. Harusnya hak dulu lah penuh. Kalau Congress untuk dapat Congress, second Congress ini SSC tu memang Congress memang kalau thom akan dapat jodoh ni tu lah. Si kibang lang ni, yang dong awak pen BJP yang masih pinjak. Oke, lang ani kelong pen kamar itu. BJP tu memang cuma hapet pinjak lang jodoh. Adi ya, sajir help Bharat. Ji Jugdan Karjo BJP joining Karjo si Dipupen Govinti Sorapen long sudarangti KarbiAnglongLIVE. Karbia khelong tami ason ke thekeria phai ke bad bomason si MLA Dorsing Rong hangachor Sabina Teron Pilapen senior journalist
longsing teron tumpen United Arab Emirates UAE Dubai aderalong prestigious international award chipalong tunsi KarbiAnglong mate India derphan nongmi ke vanapot WKSA amepi dimihan se pilapen arisang hotum kachodam Bangso de million events Dubai hinpen patir piponsi prestigious international award peban pondo la solong the pride of tribe India penta chiram tunsi United Arab Emirates UAE Dubai long paman pondo la solong MLA Dorsing Rong Hangachor Sabina Teron Piaphan handcraft handloom textiles and tribal artisan for the tribal community pen lang ponsi alang lipan ingvai pondo alangli kachipa duk panajo Karbi handlooms and textiles lapen culture aprang an kipon thega joksi Karbi pindeng sumpot ha athak an alangli hinpen palidun apot WKSA MAP dimihan CP lapen arisang hotum karchodang lapen halapu United Arab Emirates along global tribal business along the tribe of tribe ame along senior journalist longsing teron Key speaker upon Sitami WKSA MAP dimihan se pilapen arisang hotum karchu padupontu. News report KarbiAnglongLIVE. Pinia birta kalaponsi kang ton paniklo kardom.